megalayapost.news. Kilaingot kirang ba kibasyong hakaway kakaliwa gana kabadonyo number ML10C arnyo undun-riw kilalay salit nakajimansaw kabajur kabadeh din bakatay kali wagana kalalay bentanra kaway kakali swift kabayang harut surong bat katay kakali swift ru kalalay bentra nasidin jong katrong kane kajingjak lajam ta janmin hakaporshipo bujay hakusrok ba National Highway 6 hakibenta jong kusnong umjarasi haribo string katay kakali swift kadonyo number AS01GM Prakhdai Sanpra berkatai pat katro kebasyak tenrak nadin kat bah kadang yang kadonyo number ML Iwe Sau New Sau hak bah hakan jengja katai kali swift kala julor bun berkatai kakali wagana ru kala julor bun nagi benta basyakman katai kakali wagana kadai belanya dauba Gorob El Maulong Saplai Snem Karta nakasnong umyam bat ki arngut ki badon lang ki kentup yau kitbok marbanyang sapus nem karta bat unubu lama Lai pusnem karta ki badai nakasnong miam kini kidang wan nakathain po berklempoi perkat kilamat ya kete kijingja jong kijing ya tengku keli halor kena kijingja dan bok omsyam don bamansawi madru ki pulit nanong po kilawan banpoi mardor man pelong kijing tokin bat banlek kat kum ki kendon jong kai उसको फोटो अभी भेज दिया है सर हम लोग खड़े थे megalayapost.news.